all heard the term of the culture war? Tese takanzwa izwi reculture war. I'm not sure if people have Handizivi kuti vanhu understood the concept of the culture war. vakanzwisisa here concept But I yeculture want to war. go into Asi ndachida kuti that just tipinde a little, explaining what the mune culture zvishoma war tichitsanangura means. kuti culture war zvinorevei. If you were to go to the Wikipedia page and look Ukaenda up kupage culture war, yewikipedia it'll wotarisa divide it culture war kind of into sections. inozvipatsanura kuisa It'll discuss masections. 1920s to Inotaura 1980s 1920s as the kuenda kind of kuma origins between 1980s the 20s and the sekutanga 80s of the last ma-80s century. nema-20s It elast was used, but century. it wasn't very common. It Zvakashandiswa wasn't asi very popular zvazvisiri as a popular phrase. kana common It started to be sekutaura. popular, guess when? Zvakatanga When kuve did the popular concept rini? of culture war Concept yeculture just war yakatanga be rini introduced and kuintroducwa? modern polarization in the United States began to be understood nekupatsana so muamerica clearly through the lens kuti of the culture kwakatanga war? kunzwisiswa When did that nemuono happen? weculture war. Was a singular event, a Zvakaitika singular rini? year? Yaiva event imwe chete, gore rimwe chete. Ray? I was going to say second wave feminism until you said singular event. Ndandichazoti second wave feminism kusvikira mati singular event. Nguva inga yapfuura ipapo. Pamati gore rimwe chete ndandichazofembera kuti 1989. Really Yeah, good padhuze. attempt. Attempt yakanaka chaizvo. Marie, I missed you. Maria, Sorry, Ray, were you done? nakukuona. Ray, wanga wapedza here? Yeah. Hongu. Marie. Well, I know. Marie. Saying singular year does Pamati stump me. gore But rimwe I chete. would suggest, or I would Ndakusuggesta kana guess, kufembera 2016. 2016 nana Steve Although I know Bannon. that was Kunyange all ndichiziva happening hangu well kuti before then. So culture war I yakatanga would guess kudhara again kupfuura and ipapo, say saka ndogona kufembera zvakare ndoti pamwe between, kunana actually probably 2012. 2012 ikoko. Don't mind if you want to search. Kana muchida kusecha zvakanaka futi, kana vanhu vachida kutarisa zvakanaka izvi. I think by then the culture war is Ipapo, you're seeing the fruits of the culture war. tinenge Not the culture takutoona war, zvibereko not zveculture where war. it begins to actually be understood. Hapasiripo pakatangira as an culture issue. war kunzwisiswa seissue. Graham. I was going to say around 1996. Ndandichingozoti where we kunana see two streams of 1996 information patinoona brought two into the streams dzeinformation, YouTube and the internet. YouTube neinternet, Big divide in culture. panotanga kudevelopwa culture iya yaipatsanwa nepakati. You and Ray have bookended it. Iwe It's naRay maisa 1991. book end pairi ndi But you're on the right 1991, track. asi mamuri muright track. 1989, 1989, 1996. But when 1996, is the increase of knowledge? asi kuwedzera kweruzivo kuri 1991. papi? And it's in Ndi 1991. 1991, the increase of knowledge. Muna The 1991 people pa-increase start of to knowledge understand that vanhu they vanotanga are in the midst kunzwisisa of kuti a vari culture war in pakati the United States. peculture war What happened kuamerica. was Chakaitika ndechekuti James Davison Hunter, a James sociologist Davison at the Hunter, University of Virginia, sociologist kuuniversity introduced the yevirginia, expression again. akaintrodusa It expression was iyi known before, but zvakare, he introduced it yaizivikanwa in his asi akaintrodusa 1991 publication, mupublication Culture rake Wars, the struggle ra1991 to achiti define culture America. wars, struggle Hunter yekudefine described what he saw as a america. dramatic realignment Akadescribe and zvaaiona polarization that had sepolarization transformed yanga American yatransforma politics and culture. politics dzekuamerica So they neculture. divided to the 1920s Vakapatsanura to 1980s, ma1920s used kusvika ku1980s, infrequently, and then yakashandiswa they divided hayo. 1991 to Vakapatsanura 2001, zvakare that 10-year 1991 period. kusvika It took off 2001, because of makore what 10 James Hunter iwayo, wrote. nezvakanyorwa naJames He Hunter. argued that on an Akataura increasingly kuti number of hot button defining issues, including abortion, pama-issues gun anga politics, kuwedzera separation of abortion, church and gun state, politics, privacy, separation of church and recreational state, drug use, privacy, homosexuality, recreational censorship, drug use, there existed homosexuality, two censorship, definable polarities. ndo paipatsanurwa Furthermore, not only were there a number of muviri. divisive issues, Pane but ma-issues mamwe anga society had akatowanda divided kupfuura along ipapo. essentially the same Society lines yanga on these issues, ichipatsana so pama-issues as to ipapo, constitute two kuti warring pave groups defined nemapoka primarily maviri ari not kurwisana, by nominal religion, anodifainwa kwete ethnicity, social nechitendero class,
or even ethnicity political kana social affiliation, class but kana rather by political ideological worldview. affiliation, asi he ideological view kana identifies is muono in the wako past, wenyika. prior to Zvaanoidentify 1991, you had the ndezvekuti moral majority. kare You kusati had asvika 1991 the three movements. pane You moral had majority, kune mamovements matatu. a lot of conflict for civil rights Pane over the conflict yema-civil late rights 1900s. kuma-middle 18 kana But now 1900s. you had Izvezvi two unobva sides, waita mativi two maviri, opposite poles. mapoles maviri And ari over these opposite. divisive issues, if you Pamaissues believe in aya one ari divisive issue, divisive, you tended kana to believe uchitenda it chimwe have similar chimwe chete positions on all the chazvo, others. waizova So nemaposition people didn't akafanana have kune just mamwe a wide ese. spectrum or Vanhu smattering of some and others. They're generally divided into two poles. vaipatsanwa And mukuita these two mapoles poles were maviri. now at war. Mapoles aya ndo akatanga And what he kurwisana also manje. identified was that in past Chaakaidentifya chimwe decades, ndechekuti mumakore centuries, apfuura this would be fought over izvi based on someone's zvairwisaniswa religion. maererano nechitendero chemunhu. Christianity, a defense Chikristu of traditional family values vachidefenda through ma-traditional the family Protestant values lens. And he says, vachitarisa not neziso so anymore. remaprotestants. Now it's not about Anoti religion, izvezvi it's not hazvisiri about izvo, ethnicity, hazvisiri it's not about zvechitendero social kana class, ethnicity kana and it's not social even class. really about what political party you Hazvisisinei belong nekuti to. uri It's wepolitical about your party ipi. ideological worldview. Zvaakuti muono It's wako about wenyika which wakamira culture sei, you want to belong ndezvekuti to. unoda kuve uri weculture ipi. In 2021, Muna he 2021 was interviewed by Politico. akainterviewa nePolitical. It was the 30-year anniversary of Yaiva him 30-year bringing this anniversary concept of culture war into the mushure mekunge mainstream and aunza it taking off concept from there. yeculture war So iyi. Politico interviewed him 30 years Saka later Political in yakamuinterviewa last makore year 30 apfuura. and asked for his views on Last year America today, vakabvunza where he maviews sees the ake culture war over the kuamerica last 30 muzuva years. ranhasi. Maviews And I'll come to that in a aakuona moment, but there were kwemakore 30 anga Catherine, apfuura. Tichadzoka I'll take your pazviri, hand first. asi nichatanga It's ndanzwa okay. It's from Catherine. before when you wanted to know about which year. Ndachida kutaura nezvekuti gore ripi. I was going to say Ndanichazoti 1991. 1991. You've looked into that? Well, I couldn't help wazvitarisa. myself. Had Ray I and was- Graham bookended. I got excited. Paitwa No, book I end would have naRay been wrong on the ndaita reason. I would have excited. said that it was because Asi of Anita Hill. ndanichazotaura It would have hangu been imwe that reason. beginning of Ndanichataura the third reason wave. I was yeAnita thinking that's Hill. logic I was coming out of it. That maybe that started to agitate. Yeah. Kuti nyaya yeAnita Hill zvakatanga Just skip me now. kuagitawo. I'm sure that was part of the Ndofunga context kuti that this ndo man yaiva is imwe seeing when he yecontext writes this, yaionekwa nemurume uyu this paanonyora publication. publication yake. It would have reinforced that same culture war. Zvaizoreinforsa culture war imwe cheteyo. It's a Politico article. The reason I haven't Article shared this on the media yePolitical broadcast is handina because kuishare without pamedia context, broadcast nekuti kana there's usina things he context says pane and his zvinhu political zvaanotaura position that nepolitical I position don't yake believe we can adhere to as a yandinoti movement. semovement They're not politically, hatitenderani nayo. he Pachiprofita makes a lot of mistakes. I anoita think. He mamistakes identifies akawanda. himself Anozviidentifya a conservative, semunhu ari conservative. but a conservative that a liberal, Asi muconservative a kind of liberal akarerekera conservative. kulibera So the uko modern yako. day conservatives Saka wouldn't be happy with him. In other words, he's a maconservative centrist vemazuva ano leaning towards the havazowirirani conservative. naye. And I think Anonyanyira partly kuve because ari of that, centrist. he's quite blind to Saka some nemhaka issues. iyoyo So akapofamara kune mamwe maissues. he has such eyesight into some things. Anogona kuona But zvimwe then in zvinhu others, he's just zvakanyatsoti completely twasa, missed the boat. asi For kune zvimwe example, zvacho he said that the haaoni modern manje. culture war is not at all Semianzanzi over abortion, but it anoti has moved culture war on to the haisi subject of yeabortion asi racism. yakadzokera And the modern culture war is kusubject all about race. yeracism. And Oti whereas modern it culture was war about ndezve abortion decades race. ago, that's done. And this is Zveabortion only last zvakaitwa year. kare I kare. think Izvi to think aizvitaura that gore abortion was rapera. not an issue, Asi not ndofunga part of kuti the culture war. kusaona abortion Obviously, we know now that he sekapati was wrong, yeculture war but he should have known that last year. He anenge should have ari known wrong. that gender was Aifana kuzviziva last year. the Aifana kuziva central kuti issue of gender the ndiyo culture war yaiva pakati last year, peculture not war race. last year, kwete But he race. misses that, and I think part of Haana the reason he misses kuzviona. that is Imwe reason because akazvitadza if you're going to kuzviona take the ndeyekuti centrist kana uchizotora conservative worldview, worldview missing some things. yemacentrists But he does have unomisa zvimwe insight into zvinhu, the culture asi war that ane is muono relevant. It was relevant kuculture in war 1991. kuri relevant ku1991. So I'll just quote from this Saka political article. ndichangokota kubva 30 kupolitical years ago, article iyi. sociologist James Davison Hunter popularized the concept of culture war. Today, he sees a culture war that's gotten worse, and that spells trouble for the future of the American experiment.
In 1991, with America gripped by a struggle between an increasingly liberal secular society that pushed for change and a conservative opposition that rooted its worldview in divine scripture, James Davison Hunter wrote a book and titled it with a phrase for what he saw playing out in America's fights over abortion, gay rights, religion in public schools, and the like, culture wars. He then goes on to explain, I won't read it all, anoendera mberi but then as I'm nekutsanangura interviewing him, he goes on to handichaverengi explain that he no longer believes paanointervhiewa anoti haachatendi over the last 30 years it hasn't been kwemakore a fight 30 over religion anymore. zvava zvisiri kurwa kwechitendero Culture you kwete belong to, it's kwaakurwisana fight kuti over uri your weculture ideology. ipi une maideology He api. says, Anotaura achiti politics is an politics artifact of culture. It's a iartifact reflection. yeculture, Culture underwrites our ireflection politics. yeculture. Culture So it's not ndiyo a fight over iri pasi politics. pepolitics. Saka hakusi Elder kurwisanisana Jeff couldn't have said you're kwepolitics. attacking my Elder politics. Jeff aigona What kutaura we kuti were waakuataka attacking, what the politics Midnight Cry yavo. attacked was something Midnight much Cry more chayakaataka fundamental. chachiri chinhu chiri Underneath fundamental politics, sorry, pazasi underneath politics pepolitics exists culture. panowanikwa paine culture. I don't think that's going to come up well. Handifungi kuti zvinobuda zvakanaka. Politics is an artifact of culture. Politics artifact yeculture. It's a reflection. Culture underwrites our Ireflection. politics. Culture ndiyo One iri probably pazasi the most prevalent pepolitics. ways to think of it as a Imwe political nzira battle over yekuiona certain kinds of sepolitical cultural battle issues, like kune mamwe abortion, maculture issue sexuality, akaita kunge values, abortion neState, and so nemamwe on. ataurwa. And therefore, the culture war is really about the mobilization of Culture political war resources, ndeye of mobilization people and votes yemapolitical and resources parties around yevanhu certain nemavotes positions on cultural issues. nemaparties In pane that mamwe sense, a culture war is ma-issues really about ekumacultural politics. issues. But the bigger story is about the cultures that underwrite our politics and the ways in which our politics become reflections of a deeper cultural disposition, not just attitudes and values that go beyond our ability to reason about them. On political matters, one can compromise. On matters of ultimate moral truth, one cannot. Conservatives see an existential threat. That's an important phrase. They see it as an Maconservative existential vanoona threat existential to the way of threat life, to the things kunzira that yavo they yavanorarama hold nayo, kune zvinhu sacred. zvavanobata kuti zviri sacred kana kuti zvakakosha. It's culture Iculture that is seen to be the ultimate inoonekwa senge ndiyo moral truth moral truth iri Culture. ultimate. Culture that is considered sacred. ndiyo inoonekwa sekuti iri sacred. The interviewer speaks. Munhu There's a passage ainterviewer you wrote 30 anotaura years ago that seems zvinoverengwa izvi. relevant to this point. We subtly slip into thinking of the controversies debated as political rather than cultural in nature. On political matters on this superficial level, Ma-political matters ari pa-superficial one can level. compromise. Umwe munhu On anogona matters of ultimate kucompromise. moral truth, one cannot. Pane This is ma-moral why the truths full range of munhu issues haagoni today kucompromise. seems interminable. I kind of like that sentence. I would put it Ndakafarira this way. sentence iyi. Culture, by its very Ndinoitaura nature, nchiti is culture hegemonic. It seeks iri to zvairi iri colonize, hegemonic it seeks to envelop, inoda envelop kukoloniza. in its totality. The root of the word culture in Latin is cultus. Izwi rekuti It's culture about rinobva what is kuLatin sacred yekuti to us. cultus. Culture Ine chekuita nezvinhu zvakatikoshera. comes from Culture Latin, inobva kuLatin cultus. cultus. And cultus, what are Cultus some other words that mamwe came from mazwi this same anobva word, paizwi same iroro root? ndeapi? Cultus, Tinowana izwi rekuti Culture. culture. Does anyone have any others? Pane mumwe here ane rimwe? Culture, Culture. Marie? Marie. Oh, cult. Cult? Cult. Sharon? Sharon. That's okay. I was actually going to say cult too. but that's all right. Ndandichangozoti cult Great asi minds think zvakanaka. Pfungwa dzinofungirana Josephine. idzi. Josephine. About culprit.
Co-culprit. I'm not sure about that one. You could be right. Handinyatsozviva nezvaro, unogona kunge uri right. Handina kunyatsoresearcha kusvika ikoko. Just guessing. Ndokungogesa. Raymond. Cultivate. Cultivate. Those were the ones that I particularly wanted us to Aya see. ndo andachida kuti tione. Cult and cultivate. It all Cult comes from the same necultivate. Zvinobva root word. pane It's rutwe all about what dzakafanana. is sacred to Zvese you, ndezvekuti what you want to chakakukoshera feed. ndechipi. Chaunoda It's about what is sacred. kufidha ndezvekuti zviri And the sacred reason ndezvipi. Mhaka that sexism iyo sexism exists here ichiexista apa is not because of religion. haisi mhaka It's not yereligion. religion that society Hachisi holds chitendero sacred chinobatwa anymore. I don't even nesociety think chiri sacred. Adventists are that Handitomborevi religious anymore. masabata, handifungi kuti vachiri It's not religious ultimately zvakadaro. their Adventism that they are Hachizi considering chisabata sacred chavo to chavari them. kuona kunge It's their culture. chakavakoshera. So Iculture when we yavo. come in and we say in Patinozopinda 2018, na2018 taakutaura isusu. Fox News is bad. Tichiti Fox News yakashata. Ellen White didn't say anything about Fox News. Ellen White But hanombotaura he felt izvozvo. attacked because we attacked his Asi culture. ivo He's on vakanzwa one kunge side of that vaiatakwa culture nekuti war. And that ataka culture culture war is yavo. not Vari fundamentally kudivi iroro religious. reculture war. Culture war haisi Adventists today looking yechitendero. for the Sunday law, Masabata muzuva believing it will ranhasi be a vachitsvaga Sunday Sunday law law. issue. How are they Vachitenda kuti tracing kuchava its neSunday steps? law issue. Vari kuitresa sei Vaccine matsiko ayo. mandates. Vari kutaura Where do you find zvemavaccine that in mandates. scripture or Ellen Unozviwana White? kupiko mumabhaibheri kana kuna Ellen White. George Soros. Where do you Ndi find George Soros. Ko Soros George Soros in Ellen unomuwana White? kupi kuna Ellen White. Their steps towards their own Sunday law are Matsiko not avo found in vachienda religion. kuSunday law Their haasi steps are mureligion. found in the Ari culture that kuwanikwa they have embodied. muculture iyo Adventists are vakapfeka. not that Masabata religious. havana What chitendero chakadzika undergirds zvakadaro. politics is the Zviri same pazasi thing that pepolitics undergirds people's ndo zviri religion and its pazasi culture. pereligion yevanhu So you vakawanda. could say Iculture. religion, you could Saka say vanogona lack of kuti religion. chitendero It's kana culture kuti that kusava undergirds nechitendero. atheism. Iculture iri If pazasi a peatheism. pastor, Kana Protestant pastor, pastor vechiprotestant believes that women vachitenda were kuti created by madzimai God vakagadzirwa to naMwari be nurturers kuti and vave vanochengeta not vana, rational thinkers as is vasave vanhu required vanofunga by zviri rational politics. sezvinorekwaiwa He believes they're nepolitics. created that way. Anotenda kuti If vakasikwa zvakadaro. Dawkins and Kana Harris think Dawkins that naHarris women vachifunga kuti madzimai don't have havana that kind of rational brain, kufunga they pfungwa say iri rational evolution iyoro. just made Vachiti them that way evolution over millions of yakangovagadzira years. vakadaro They don't kwemamillions need emakore. religion to Havanide undergird religion kuti ive pazasi sexism. pesexism. Because I would suggest on Nekuti both ndinosagesta sides, kuti kumativi maviri what is aya undergirding the chiri positions they take kubata today on maposition these things avanotora that muzuva society is ranhasi. fighting over are not Izvo zviri religious, kurirwa they're cultural. nesociety. Haisi religion asi iculture. We attack culture Tinoataka because the culture. Sunday law Nekuti is Sunday law just one key ingori waymark imwe in waymark iri 30 key years of pa30 years increasing birth pains, dzekuwedzera clusterings of kwemabirth waymarks pains about a developing nemawaymarks culture war. And the Sunday neculture law, war the war yaidevelop against the neSunday Sunday law. law, is nothing more Hondo than yeSunday law the war between two cultures ingori in the hondo United States yemaculture today. maviri So we ekuamerica attack muzuva culture, ranhasi. and Saka Elder Jeff tinoataka says, don't culture. attack my culture. Elder Jeff uti It didn't really musataka matter if I culture was yangu. Australian or Zvasina Californian, basa kuti ndandiri because a kuAustralia liberal here in kana California is on a kuCalifornia. different cultural Nekuti wavelength than me. The vekuCalifornia polar vatoriwo opposite. I padifferent was the polar wavelength opposite. muculture. Polar He's going to opposite. bring gender into that. It can Vaiunza help, gender but mazviri ultimately hazvina it's the fact kubetsera that we're on two asi different cultural pazasi pazvo platforms. ndepekuti And tiri I was saying pamaplatform that eculture akasiyana the maviri. cultural Ndotaura platform of the kuti Midnight cultural Cry is platform prophetically yeMidnight accurate Cry because of a form yaiva line, and that was accurate too hard to prophetical swallow. nekuti yairema November kumedza. 9, 2019. November 9, 2019. It's from here that we Kubva start having ipapo this fight in the takatanga kuve movement. nekurwisana mukati Really memovement. begins before, Zvakatanga hazvo before. almost immediately, that we start talking about Ipapo feminism. ipapo A fight patakatanga occurs kutaura in the movement zvefeminism, between three kurwisanisana different kwakavapo concepts of mumovement feminism. pakati What are they? pemaconcepts matatu efeminism. Ndeapi? Explain to me the three. Tsanangurai kwandiri. We know the radical, Tinoziva kuti kune radical, Ray, So you've got cultural kune cultural, and liberal or mainstream. kozoita liberal kana mainstream.
What's the issue with the cultural? Nyaya paculture ndeipi? They use essentially the same argument. Vanoshandisa argument yakafanana kuti Was used yaishandiswa to enforce segregation, equal but separate. kuenforce segregation yekuti takaenzana asi takasiyana, takafanana asi takasiyana, equal but different, fundamentally different. Takaenzana asi takasiyana. There's a feminine essence, that ethics Pane of ka care feminine that is essence distinct to karipo, women that men ka just ethics don't of have. care kane vanhu kadzi avo varume vasina. And they know that women don't have that Vanoziva kuti madzimai havana izvozvo because that is what their culture embodies. nekuti ndo zvinopfekwa Does that make neculture sense? yavo. Zvine musoro here? Yes. Hongu. It's that southern romanticization of Ndiyo the romanticization southern iripo woman putting kune together madzimai vekusouth the vachiunza Thanksgiving pakati feast, wearing the apron. Thanksgiving feast, vakapfeka bringing in the maapron children. avo vachiunza It's vana. that glorification. It's built into their culture. Zvakavakirirwa So muculture cultural yavo. feminism, it's built into the word. It's easy Vanozvikudza to chaizvo. say. Cultural Defends feminism culture zvirimo mumashoko acho. Inodefenda and culture. refuses Yoramba to root sexism kudzura out of their culture. So they sexism say, we'll be kuburitsa feminists muculture yavo. Vanoti as long as tinogona you kunge don't tiri touch our mafeminists as long as musingangobatiwo culture yedu. Culture. We'll be feminists. We'll promote gender Tinoita equality mafeminists, in tinopromota every gender area equality that does not mumaareas touch or harm ese our culture. asingabati kana Liberal feminism. kukuvadza culture yedu. Co-liberal feminism. First of all, what's the mantra of radical feminism? Chekutanga, radical The personal feminism is political. inotaura kuti kudii. The personal is Vanoti political. And personal what is is the personal? political. Ko personal yacho zvimbori chii? The personal equals The personal zvakaenzana. I can't remember, sorry. Handicharangariri neurombo. hasn't been said before. The personal Hatsati equals your azvitaura. culture. Personal zvakaenzana So you neculture don't yako. get to hold on to the Saka sexisms of your culture haubatiriri kusexism yeculture yako. if they work against gender equality. Kana Radical zvichiita work feminism against gender says equality. Radical feminism it's inoti not really feminism if it holds to any haisi feminism sexism kana embodied in culture. ichibatirira In mune fact, we need to feminism root it out of culture. And Elder Terry's inobatirira spoken culture. about the concept of the word Tofana radical kunzwisisa connected to the sezvaitaurwa word naelder root. Terry I don't know if we know the izwi rekuti mathematical radical symbol rakabatanidzwa neizwi rekuti mudzi. calculating the square root of it. You're saying get to the Handisiwi kana get zviri to the simple heart of it. pakucalculata Liberal feminism mudzi says the wazvo chaiyo personal chaiyo is not tiri kuti political. svika So we pamudzi will wazvo. support Liberal gender feminism equality as long as inoti you do not personal touch is not my political. Tinosapota zvinhu zvako as long as zvisingabati chii Culture. Catherine. culture say yangu. culture. As long as zvisingabati culture yangu. It's a different aspect of culture than cultural feminism. Iaspect still yeculture culture. yakasiyana So it doesn't necultural matter if feminism. it's Asi bleaching ingori your skin in culture. South Korea, Hazvinei it kuti doesn't uri matter if kubleacha it's skin beauty yako kuSouth standards Korea kana kuti in mabeauty the United standards States. ekuAmerica. Doesn't matter Hazvina basa kuti the different ways it manifests. nzira but it dzakasiyana kuti zvinobuda sei. manifests Asi differently in zvinobuda different zvakasiyana locations munzvimbo dzakasiyana siyana. because it is Nekuti cultural to those zviri locations. cultural kunzvimbo idzi. How it manifested in one part of the movement, Zvazvinobudikira zvichiitika was kune imwe different to how part it yemovement manifested in other parts liberal of the feminism movement. zvazvakasiyana Radical kune feminism dzimwe doesn't do nzvimbo that. mumovement. Radical Radical feminism feminism is the same whether haidaro it's Australia, yakaenzana kwese Fiji, whether uri kuAustralia Ghana, kana Germany, kuFiji kana kuGhana kana California, it Germany doesn't matter. kana Radical kuCalifornia. feminism, Hazvina as we basa. teach Radical it in feminism this sekudzidzisa movement, is the kwatinoita same movement in ino every single yakaenzana country. Liberal kunyika feminism is dzese. not. Liberal Because they feminism have to have haina liberal feminism nekuti that vanofanira does kunge vaine not liberal dismantle, feminism isingaputsi not necessarily that what cultural feminism treasures, kwete zvinokosheswa what necultural feminism asi you find in the personal. And some zvaunowana of that muzviri personal. there is some Zvimwe overlap. zvacho kune How overlap they see iripo the home pakati life, apa the kuti domestic vanoona goddess, sei combined home life beauty standards and those issues. zvakaputirwa Both nemabeauty cultural standards and liberal nezvimwe feminism zvakadaro. say don't touch Cultural our neliberal culture. So Elder feminism Jeff is noti going to usabata say, culture yedu. I love all Elder this Jeff message, vachati but ndinoda message part iyi of it attacks asi me imwe yacho personally, so I'm inondiataka going to inini take that part personally out. I'm saka going to twist it ndichabvisa slightly. I'm izvozvo going to add some of my own ndozvishonyorora beliefs.
ndoisa Soon zvimwe after, zvangu some people in the pamusoro. movement who say we Vanhu love vava feminism, we love the left wing. vasiya By the vamwe way, vanhu we've always vemumovement vanoti advocated for tinoda more culture freedom in tinoda this left wing, movement because they keep asi limiting our freedom. vazhinji vaiadvocata We like nekuti feminism, vaiti but don't touch freedom yedu iri our kutorwa. culture and Tinoda don't feminism touch our asi culture. musabata culture yedu, musatombobata culture yedu. Continue to be a culture war. Inoramba ingori culture It was war. never, when it comes to this, really about their Patakasvika pane interpretation of izvi scripture. We zvaisava could nei defend ours nekuinterpreta kwavo based on scripture, reform kwemascriptures. lines, prophecy. Taigona They could kudefenda not defend zvedu theirs. nescripture But that nemareform ultimately lines didn't neprofesi. matter, Ivo because what vanokwanisa people asi held zvazvisina sacred was basa, not their religion, it was their nekuti culture. zvaibatwa Very nevanhu few kunge people over zvakakosha the haisi last religion few yavo years asi culture. have Vanhu wept over vashoma anything we kwemakore said about apfuura Ellen White vakasiya or nekuda Bible kwaEllen texts White kana or zvinhu zvaitaurwa nebhaibheri Adventism or kana Adventist chisabata leadership. kana People leadership have not left the yemusabata. movement over that. They have consistently left the movement, Vanhu whether vakataura going back kuti to vaiva Protestantism, consistent kuti letting vakasiya go of movement, Christianity altogether. But kusiya what they have protestantism always left for nechikristu, is to go asi back to their culture. zvavakasiya vaida kudzokera kuculture yavo. May 2020 Apis May Bull. 2020 takadzidza Apis Bull. The point I wanted to make is, Point yandaida yes, you kutaura can trace it ndeyekuti from unogona 1798 and see kuzvitresa kubva Protestantism interrupt with 1798 Adventism. uona But what was the protestantism problem with ichiinteracta ancient Israel? It wasn't Protestantism, it was neadventism, paganism. asi It was paganism, yaiva but it paganism, was also Egyptian culture. asi yaiva How zvakare Egyptian Egyptian culture viewed culture, masculinity. kuti Egyptian culture yaiona zvakadii You see the masculinity. time of Christ, Kana uchiona and munguva he's yaKristu dealing with the fact that nekudhila the Jewish kwaaita culture had nenyaya embodied yekuti Jewish culture pagan yange culture, yapfeka pagan the culture. way paganism Nzira iyo viewed paganism yaiona what to expect in a king. kuti toexpecta chii Again, namambo. If you Zvakatanga can see it, it's about culture. kana Then uchigona we come to kuzviona kuti LGBT. By ndezveculture. this time Tauya in the movement, some paLGBT, people panguva are iyi already movement teaching and vamwe vanhu vanga saying we should vakutodzidzisa by vachiti now be accepting ezvinoizvi LGBT takufanira kunge people taakubvuma vanhu publicly veLGBT in this movement. pachena And there was movement a ino. delay because we needed to get to that Takanonoka point nekuti from taifanira equality, not kusvika from papoint freedom. iyi takatarisana neequality kwete But freedom. when we did, Asi patakazviita I disagreed with those that were ndakaramba, saying handina that the kutenderana root nevaitaura of kuti mudzi homophobia wehomophobia was Protestantism and waiva religion. I said it's protestantism not. We nechitendero. went back Ndakati to hazvisiri izvo. Assyrian culture, Takadzokera Babylonish kuSyrian culture, culture, Babylon culture, Medo-Persian culture, Middle especially Persian Greek culture, culture, nyanye Roman yeGreek, culture. Roman And you see culture. that embodied in Takazviona Roman Catholicism, zvakapfekwa muchiCatholic. modern atheism and the Four Modern Horsemen. atheism They might be neFour pro-gay Horsemen marriage, but they're still vanogona kunge homophobic. vachitenderana negay They have no marriage tolerance asi for vachiri trans people. homophobic. Why? Havana tolerance kuvanhu vari trans nemhaka yei? Because the underlying root cause has never Nekuti been religion, zviri it's been pazasi culture. pazvo zvese zvazvisiri chitendero So asi here, zvazviri culture. we said Saka apa homophobia, the takataura kuti issue, homophobia underlying nyaya issue, yacho yanga iri from pazasi pazvo homophobia over zvose, thousands of years kuhomophobia has always kwemakore been a mathousands cultural apfuura one. Then we come yaingova to radical cultural. feminism and we double down Tozosvika on kurapo this. And we radical said feminism no to culture, takavirikidza no tikati to kwete culture. kuculture, It kwete has kuculture. from the day it was presented Kubva in pazuva 2018 to razvakaprezentwa muna now 2018 been kusvika an izvezvi issue of attacking culture. yanga iri nyaya When I went yekuataka to culture. Pandakaenda early 2020 in here, I kwekutanga go to Africa. kwa2020 ndakaenda kuAfrica. We hadn't lost very much of Africa to Elder Tasati Jeff. tarasikirwa We neAfrica had, zvakanyanya in kuenda Elder kuna Jeff's Elder mind, Jeff. Kuna attacked Elder Ellen Jeff White, mupfungwa dzavo disrespected her, ataka Ellen attacked White Adventism, attacked the tikadisrespect foundations of our tikateka faith. Adventism nemafoundations ekutenda kwedu. People in Eastern Africa, Vanhu by and vekuEastern large, in the Africa movement didn't care. We could have kuEastern said a Africa lot of vava things vasina about basa Ellen nazvo. White. Taigona kutaura zvakawanda pamusoro paEllen White. They would have said, okay, Vaigona kungoti great. zviri right. Some might have needed more of an Vamwe vaida explanation, kunzwisisawo kune kutsanangurirwa, sure, asi no problem. vava vasina dambudziko nazvo. They didn't mind us looking over Vava vasina basa the Gulf tikatarisa and attacking American culture. takatarisa Sure, America toataka that's fine. culture yeAmerica But when we zvakanaka, stepped foot asi patakazotsika first Kenya, but then Uganda, kuKenya particularly tozoenda at the school in kuUganda, Uganda, nyanyanyanya we chikoro started attacking chekuUganda their culture. takatanga kuataka culture yavo. We had lost hardly anyone. Tatisati tarasikirwa nemunhu kuna Elder Jeff And by and panguva large, iyoyo. they never fully went to him. They would Havana go back kunyanya to kuzoenda Protestantism, kwavari, vakadzokera back to Adventism kuProtestantism mainly. kana But kuAdventism. there was not much of a conflict. Papasina Nothing that we said about
conflict yakanyanya. feminism, women wearing Zvinhu trousers. zvatakataura nezvefeminism kana kupfeka Maybe explain matrousers the verses, takangotsanangurawo there's no problem with mavhesiwo that. zvazvo zvisina but dambudziko. then we touched what was sacred. And Patakazobata religion was not what was zvazvakavakoshera. sacred to the vast Religion majority haisiriyo yanga members of the yakakosha movement in kune Eastern vanhu Africa. vakawanda It mumovement was not kuEastern Africa. religion. Yaisiri It was chitendero. not Adventism Chachisiri or the chisabata prophetic teaching of this kana kuti movement that was kudzidzisa sacred to kwechiprofita them. kwemovement It ino was culture, and kwakakosha we started yairi to touch what culture. was culture. Takatanga And kubata then we went culture. from losing Ndo patakatanga maybe 1 in kurusa 100, pamwe 1 mu100 95 plus kusvika in 100 by now. ku95 zvichiwedzera kusvika ku100 kusvika panguva Anything ino that was said yatava. about Christianity Zvese or religion zvatakataura didn't nezvechitendero do anything. kana Didn't chikristu offend hazvina people. kumboofenda vanhu Anything izvi. we said about Ellen Zvese White didn't really zvatakataura offend nezvaEllen people. White hazvina It was kumboofenda when we vanhu. touched what was actually sacred. Patakangobata zvazvakavakoshera. People left this movement because Vanhu they ndo preferred pavakasiya liberal feminism movement. to cultural feminism. Vakapreferya People left this movement liberal feminism because what was necultural sacred, feminism. what was Zvazvakavakoshera. cultus, Zvazviri culture. Cultus. was culture, Zvaiva culture. not the prophetic message, not the Kwete everlasting prophetic gospel. message. Kwete everlasting gospel. So I hope we can see now. Saka ndoimba Brendan, kuti can you see taakuona now izvi nezvi. how a Brandon, new atheist wakuona here kuti mu-new atheist doesn't need dominionism haana or basa Protestantism? nedominionism Does that kana make protestantism zvaane musoro Or- here kana kuti But we will keep going ticharamba over this tichizvitaura hedu. again. But Yes, it makes perfect sense. Hongu zvaane It's musoro. just culture built over Iculture yakavakwa decades, centuries, millennia, pamusoro pemakore akawanda. and that is the underlying cause of Ndiyo honzero iri pazasi pazvo zvese. many things, including sexism. Zvinhu zvese izvi kusanganisira sexism. I can see it. Thank you. Ndaakuzviona maita basa. the root of the word Mudzi weizwi culture is Latin rekuti cultus. culture It's about what ndere is Latin sacred to rinonzi us. cultus The ndere very nature of the zvakatikoshera. sacred is that it is special, it cannot be Zvakatikoshera judged. And that izvi is why zvinonzi you zviri have special. absolute polarization Ndosaka uine in the United polarization States today. yakanyanya And he kuAmerica says, nhasi. every time you have a civil war, Zvinotaura it's kuti pese preceded by paone a civil cultural war. war I don't know zvinopresidwa post-Sunday law how heated neculture everything will war. get, but it's incredibly dangerous. They're already at war. Vanhu They're havatowo already pahondo. so opposed because what is Vatowo opposed zvakanyanya sacred to Tucker nekuti Carlson is zvakakoshera not his Tucker Carlson Protestantism, is not his haisi Christianity. Protestantism yake kana chikristu It's his chake, culture. iculture yake. That's why you Ndo will find mhaka things that he uchiona says that zvinhu line up zvaanotaura with zvichizoline something up that a ne evolutionist will zvinhu say, zvinotaurwa that nemunhu ari one of the four evolutionist, horsemen will say. zvinotaurwa nemunhu ari It mumwe is wema4 that sacred horsemen. to them. Ndo kukosha Culture in one kwazvakaita respect is kwavari. about that which is pure and Culture that which is ndeye zvinhu polluted. zviri It pure is kana about the zviri boundaries polluted. that are often Ndeye transgressed and what we maboundaries do about that. And anotransgresswa part of the nevanhu kuti culture war, tinoita one sei way to see nezvavo. the culture war Imwe is that each has yeculture an war, idea of what is nzira transgressive yekuiona ndeyekuti or what tione is kuti a zvii zviri violation of transgressive the kana kuti sacred zviri and the kuvioleta fears zvinhu and zviri resentments sacred that go along with that. Every culture nekuvengwa has its view of kwazvinozoitwa. sin. You don't have to be religious to have a concept of sin. Culture yese For ine Dawkins, chitema for mairi. Hitchens, for Harris, there are Hazvisi things kungotsvaka they kuti see unge as uri sin. Sin wechitendero is an kuti old-fashioned word, uone quoting him, chitema. but it Chitema refers to chinhu that which is chiri old ultimately fashion. profane and cannot be permitted, must not be allowed. Understanding those things that Kunzwisisa underwrite zvinhu politics izvi helps us understand why this persists the way it does, why it inflames the passions that we see. zvinotibetsera kunzwisisa kuti sei zvichizotsamwisa vanhu kudaro. Vese vari religious, vese vanonamata chimwe chinhu, viewing something as sacred, but vese whether they vanoona zvinhu subscribe to Protestant zvakavakochera, beliefs or they don't, whether they subscribe to kuti evolutionary, vanosubscribe kune zvinhu biological zvipi zviri evolutionary, Darwinism, whether or not biological they're kana psychological Darwinism, evolutionists, social kuti Darwinists, ma-psychological evolutionists here kana kuti or ma-social a conservative Southern Baptist pastor. kana kuti ma-Southern They Baptist all pastor have ari a conservative, concept of what is vese sacred vane and what is concept profane, what is yezvinhu sacred and what is sin. zvakakosha nezvinhu zvisina kukosha, zvinhu zviri right And an nezvinhu zviri atheist chitema. Mu-atheist is going to view the exact same things as sin, anongonzwa many zvinhu of the exact same things zvakangofanana as sin, kunzwa as a kunge Protestant will zvichitema, view.
The transgression of what is meant to be biological. kuti zvinhu zviri biological Trans rights. ndezvipi, Radical feminism. radical They're going to see feminism all of that matrans rights as zvese irrational vanozviona sezviri because irrational evolutionary, nekuti evolution or God made us that way. evolution kana kuti Mwari And it is a vakatigadzira takadaro. transgression of what Zviri evolution kutransgressa created. kuti evolution yakagadzira He chii. makes the point that it's no Anoisa longer point based on yekuti a hazvisisiri Christian based context. paChristian And I think context. that Ndinofunga we need kuti to keep saying that because it's tofana hard kuramba to get achitaura home, but izvi it's nekuti also what's happened inside this zvakaoma movement. kuti And what is tinzwisise frightening is I zviri know that mukati no amount of memovement reform ino. lines, Chinotyisa nothing that is ndechekuti said, hapana reform nothing will line get kana through chinhu to chinotaurwa anyone kana chinhu chinosvika kune munhu unless they are upi willing kunze kwekuti vari to willing let go of culture. If it is still kusiyana culture, neculture yavo kana ichiri and the culture. way that I think it is best Nzira iyo described is yandofunga that kuti zvinodescribwa when we think zvakanaka it's religion, it's ndeyekuti superficial. patinofunga When kuti it's iri politics, religion it's zviri religion, it's superficial, superficial. kana You zviri can politics kana compromise, you can religion work zviri around things. You superficial, want to togona say something about kucompromisa. Ellen White which doesn't make Kana her zvida look good, kutaurawo sure, zvinhu just zvaEllen explain White it. tinogona It's the superficial. And people kuzvitsanangurawo in this zviri movement superficial. thought they could Vanhu get in the vemovement shower muno and they could vaifunga wash kuti up vaigona kungopinda mushawa those parts of vongogesa their mapatsi superficial wayo ezviri Christianity like a superficial film on their pachikristu skin and come chavo out without being sexist. vobva And vabuda when we said it vasisiri isn't your sexist. religion, Patakati when hachisi we said it chitendero, isn't primarily patakati Adventism, but we hachisi started targeting Adventism, culture. patakatanga kunanga culture, We said it is fundamentally takati who you are. zviri It's kunanga built kuti into the uri wiring of your ani, brain. zviri It's built kuti into brain the dzako very things that dzakarukwa you sei, love and you hate. zvinhu Women come to me zvaunoda and they nezvinhu say, zvausingadi. I Vanhu have vanouya to kwandiri be voti with a man who's not a ndinotofana member of kunge this ndiri movement because I cannot nemurume live unless asiri I get mumovement married. ino nekuti My handigoni issue with that is kurarama that's kunze your kwekuti culture. ndaroorwa. Ishu yangu That's not ndeyekuti even iculture Christianity, that yako, is your hazvisitombori culture. Christianity, And unless you're iculture willing to yako. question it, Kana fight usingadi it, kuzvibvunza and rewire wozvirwisa, your brain, you will woruka choose brain your dzako culture. patsva, What you uchasarudza love and culture treasure yako, and hold sacred zvaunoda wotreasure over the truths uchibata of kunge this movement. zvakakosha. Because I believe for the vast majority of Ndotenda people in kuti this kuvanhu movement vakawanda and mumovement the ino shakings we've had over the nemashakings last 4 atakaita years kwemakore 4 apfuura, give evidence for that. For the vast majority of people in this vanhu movement, vakawanda they're mumovement actually not ino very religious havasi religious zvakanyanyodaro with the concept of Christianity. They hold neconcept something yechikristu. sacred, Vanobata but it's zvimwe not the zvinhu everlasting zvakakosha gospel. asi Culture. isiri everlasting If it gospel, wasn't, people iculture. would have shed their Dei culture to yaisiriyo, embrace the everlasting vanhu gospel, but they vaisiyana couldn't neculture because yavo it wasn't what vobata they everlasting gospel, asi fundamentally vakatadza held sacred. nekuti We will vane zvinhu continue this next time. zvavanobata We have a little bit zvakavakoshera. more to quote Tichakontinya izvi from him. patichadzoka. We're Ndine mostly zvimwe done with zvandoda that. kutaura And then I kubva want to come kwaari. back round to some of these men's Takutopedza, rights ndoda arguments kuzodzoka because they kune are mamen's embodied rights not arguments necessarily ake in what people are taking from nekuti Protestantism or Adventism, but what we have zvinowanikwa mune imbibed from zvinhu, culture, kwete zvinotorwa kuprotestantism whether kana that be adventism, but comes through the pane superficial zvatinotora voices of kuculture Christianity kana kune or masuperficial New Atheism voices or just people echikristu that we think are logical. kana atheism kana vanhu vatinofunga kuti vari logical. We only have 6 days till our next Vespers now, so if those that have their hands up could hold their Kune vakasimudza hold their maoko thoughts so I vanogona don't kubata go pfungwa over dzavo time. Sorry. tisapfuurikidza nguva. Ndine urombo. If you don't think you're going to remember the point you wanted to Kana make, uchifunga please kuti write it. hauzorangariri izwi rako, And we'll nyora close in point prayer. yako pasi, tovhara mumunamato. Dear Lord, Mwari, it's frightening to see how superficially we have treated your truth, how little it has mattered zvinotyisa kuona kuti when it takabata touches that chikwadi which we chenyu actually zviri love, superficial, what we actually hold tichizoona sacred. zvichibata zvinhu zvatinoda, I pray, Lord, zvatinofunga that kuti zvakakosha. Tonamata you Mwari find a way to break through that. kuti muve nenzira I can't yekutsemura seem pakati to find a pazvo. way to break Handisi through kukwanisa that for kuona people. nzira I yekuzviitira don't know vanhu. the words, I don't have them. Handizivi I can't mazwi, do that for handina, them. handigoni I kuvaitira. pray, Lord, Ndonamata that Mwari you'll work kuti with the members of this mushande movement, nemamembers work with the emovement ino. inquiring minds that are Shandai questioning, nepfungwa that are dziri watching, kubvunza, following dziri along, kuona, dziri that are kutevera, unsure what the point of vasiri all of kunyatsoziva this kuti is. tiri kutaura I pointi pray ipi for nezvinhu all zvese izvi. women as well Ndonamatira as men that they vadzimai look at the vese sexism nevarume that they have imbibed kuti from their vatarise culture sexism and yavakava even the nayo abuses of it, muculture how yavo much they have uye actually maabuse loved and treasured it, nezvinhu zvavakada that chaizvo everyone nekukoshesa kuti might munhu be wese able to shed akwanisewo kubvisa the ugliness of the cultures that we've learned uipi to love. hwemaculture I atakadzidzira pray, kuda. Lord, that we will be Ndonamata Mwari kuti saved tiponeswe from the things that we kubva love. kuzvinhu In zvatinoda. Jesus' name, Muzita amen. raJesu, amen.